Radio na TV-u. TV u radiju. U nastavku našeg druženja govorimo o aktivnostima i aktuelnostima u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla. Naime, oni u partnerstvu sa organizacijom RSMH i uz financijsku pomoć Majrajta BiH realizuju 4-godišnji projekat organizaciono i institucionalno jačanje Feniksa sa razvojem mehanizama održivosti. O svemu tome razgovaramo u nastavku sa Bojanom Šošićem, članom stručnog odbora Udruženja Feniks, zatim sa Oasom Hej, trenericom na temu oporavka na mentalnom zdravlju organizaciji RSMH i Jimmyjem Ronaldom, predsjednikom Švedske nacionalne organizacije za socijalno i mentalno zdravlje. Dobar dan i dobro nam došli. Welcome to Tuzla. Thank you. Thank you very much. Hvala. Evo dakle, o kakvom je projektu zapravo riječ? Ja ću zamoliti nekoga od vas da nam kaže u par rečenica. What is the project about? Well, the project is about to learn more about to how to recover from psychiatric problems. And we know that there's a lot of stigma also in Sweden about psychiatric problems. And there is TICO Phoenix here as a branch in Bosnia, here in Tuzla. And it's, we appreciate very much because we can learn a lot how they work here. And I'm the president of the organization in Sweden with 100 branches because we've been there for 50 years. But so we can learn a lot. And today we discussed with members how to make a recovery plan, because it's not only medicine, it's how to have friends and how to have something to get up in the morning, to have physical activities, culture activities, and things that means a lot to you to feel better. Dakle, projekat je posvećen, može se reći u prvom planu, da ima fokus na takozvani procesni oporavak kada je u pitanju mentalno zdravlje. Dakle, posvećen je radu sa osobama koji imaju psihijatrijske poteškoće. To je ono čime se i bavi Udruženje Feniks. Gospodin Jimmy je, kao što je rekao i kao što ste vi u najavi spomenuli, predsjednik Udruženja RSMH, to je Švedska nacionalna organizacija za socijalno i mentalno zdravlje. I upravo ono čime smo se bavili tokom ove njihove posjete juče i danas, to je bio trening koji je upravo fokusiran ovoj ključnoj temi oko koje možemo reći se gradi čitav ovaj projekat, a to je oporavak. Dakle, to su pitanja koja se ne tiču samo uzimanja lijekova, već zaista kako osobe koje imaju psihijatrijske dijagnoze se nose sa svojim životnim izazovima. Zbog čega ustaju ujutru, i uključuju se u život. Da, evo, malo čas u pripremi za ovaj razgovor vi ste mi rekli da su problemi u Švedskoj slični problemima u Bosni i Hercegovini. So you just said that some problems in Sweden are quite similar to those. We have similar problems, so we learn how to act. Also in Sweden, in our branches when we are here, so we learn from each other. And I have my own experience from having psychiatric problems, but I know how life is. We have, all of us have everyday therapists. If you don't feel good in the morning, you meet the right person in the afternoon, but you don't have to go to the hospital. But I had to go to the hospital, a little bit more tougher psychiatric problems, but we all have some problems in our soul. Dakle, ovo što reče Jimmy, it's about stigma. Yes. On je na čelu organizacije RSMH koja ima oko 110 podružnica širom Švedske. I njihov dojam je, evo Jimmy je ovo već drugi put da je u posjeti Bosne i Hercegovine, da su ti problemi zaista slični. Jer jedan od ključnih tih izazova za ljude sa psihijatrijskim dijagnozama, i kako Jimmy reče, on je sam jedan od njih. Jedan od ključnih izazova jeste stigma. To je skup negativnih stavova koji postoje u javnosti o osobama koje imaju neke psihijatrijske dijagnoze i zapravo može se reći da svako od nas ima poteškoće koje zahtijevaju neku vrstu, recimo, svakodnevne terapije, kao što reče, ali
tek povremeno kod nekih ljudi to se javi takvog intenziteta da zahtijeva i stručnu pomoć. Da, evo, kada već spominjemo stigmu, želim vas pitati... We are mentioning stigma. Da, koliko su ljudi u Švedskoj konkretno odlučni potražiti pomoć kada imaju psihološke probleme? U Bosni i Hercegovini teško se odlučuju na to. Da li ste vi kroz svoj rad uspjeli primijetiti da li postoje razlike i sličnosti na tom polju? How do you feel, what's it like in Sweden for people who have psychiatric disorders to make up their minds to turn to professionals for help, for professional help, to break this stigma? Is this a barrier? Do you see that there are maybe similarities or differences in what you encounter in Sweden? You meant when people are seeking psychiatric care? Yes, it's people don't want that. Dakle, ljudi ne žele it's a stigma da to have mental disease, for example. And if we have problems in media, I recognize that they have here too. Dakle, u Švedskoj se dosta susreću problemi u tome kako mediji izvještavaju o nekad o konkretnim slučajevima osoba sa psihijatrijskim dijagnozama i mi smo upravo u ovih proteklih par dana imali priliku da prodiskutujemo neke slučajeve koji su kod nas bili. For example, they are saying mentally ill person killed. You never said that the diabetiker killed. Na primjer, eto, vidjet ćete naslov kao mentalno oboljela, duševno oboljela osoba je izvršila ubijstvo. Nikad nećete vidjeti naslov dijabetičar izvršio ili osoba sa hroničnim srčanim problemima ubila nekoga. Ali ovo se nekako stavi u prvi plan, iako možda nema ključnu poveznicu po uzročnu, da činjenica da je... I to nas dovodi do činjenice da ste vi trener na temu oporavka na mentalnom zdravlju. Dakle, u sferi mentalnog zdravlja. Šta je to što vi nastojite prenijeti i onima koji se bave psihijatrijskim, odnosno ljudima koji imaju psiholoških problema, a i samim tim ljudima? So you conduct trainings in the field of recovery in mental health, and you conduct these trainings both for professionals and to users of their services. And what are the key messages that you're trying to convey? That people can recover from mental diseases, and recovery is not fully healed. Recovery is a process in the person too. Dakle, ključna poruka je da je oporavak moguć. Mi ne govorimo o konačnom izlječenju od bolesti, već da se radi o oporavku kao procesu, nečemu čemu treba biti posvećen dugoročno. It's unique for every person. So you can discuss about your own life. What do I need for feeling a little bit better? And you can try to spiritual things, the culture things, whatever you want. So it's not, I can't answer for you. You have to make your own answer. And it's not a diagnosis, it's a process. Taj proces je jedinstven za svakoga. Dakle, ne može jedna osoba ponuditi odgovore kako treba da teče taj put ka oporavku za nekog drugog. Treba svako za sebe da nađe odgovore na pitanja kako funkcioniše u domenu od duhovnosti, rada, međuljudskih odnosa i tako dalje i da na njima dugoročno posvećeno radi. Da, evo, izvolite. Okay. In Sweden, RSMH is most training staff, psychiatric staff. Dakle, organizacija RSMH u Švedskoj, oni primarno ovakve treninge nude za osoblje u službama za zaštitu mentalnog zdravlja. I kakva je povratna informacija? And what's the feedback like? It's very good. Vrlo dobro, vrlo pozitivno. Yeah, but we have a long way to go to train all the
personal in Sweden. Ali jako je zahtjevno, očekujemo da će trajati jako dugo taj proces da svi članovi osoblja tih službi prođu kroz adekvatni trening. Yeah, and the trainers are always people with old experience of mental diseases. I treneri su po pravilu ljudi koji imaju vlastito iskustvo sa duševnim oboljenjem, sa duševnim poremećajem. Yeah, and the knowledge that person have being a patient is very important. The knowledge from the professional is important, but it shall be equal. Yeah. So they can meet. That's about recovery. U izgradnji tog puta ka oporavku jako je važno naglasiti tu mogućnost iskorištavanja znanja koje posjeduju ljudi sa psihijatrijskim dijagnozom, koje su stekli kroz svoje suočavanje sa tim problemima. Evo ja, na primjer, često kažem, to je najtrivijalnija opaska koju mogu dati. Ja mogu kao psiholog znati svašta nešto, ali nikad nisam iskusio slušnu halucinaciju. A ljudi koji se s tim svakodnevno bore, ovo što reče gospodin Trevet, mogu i trebaju da budu u prilici da to svoje znanje prenesu i dovedu na nivo koji je praktično paravan onom znanju koje stoji u knjigama i koje kroz svoje radno iskustvo stiču profesionalci, kako bi u sinergiji ta iskustva omogućili bolji tretman za ljude sa duševnim poremećajem. I have had a psychosis, and it's not a chronic disease. That's an old way of thinking. That's what we discuss with the staff. You can the recovery maybe for 15%. Or 20, and next year maybe 40, or a little bit more. But it's a process, and if we help it together, and you make your own plan, it's not the way of thinking backyards, when you're once sick, always sick. Yeah. It's a new way of looking at it. Dakle, tipično i tradicionalno na psihozu, što Jimmy spominje za sebe da je imao psihotični poremećaj, obično se naglašava da je riječ o hroničnim oboljenjima. Međutim, ako mi možemo da govorimo da se neko oporavio 15, 20, 30%, dakle, i o tome smo diskutovali tokom ovog dvodnevnog treninga i sa profesionalcima i sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja ovdje u Tuzli. Dakle, to nas tjera da redefinišemo pogled na to šta je psihijatrijsko oboljenje, šta ono znači. Dakle, nije riječ o jednom fiksnom stanju i fiksnom intenzitetu problema s kojima se neko suočava, već da je vrlo često u prilici da se dovede u stanje oporavka u nekom mjeru. Maybe one thing about attitude, if we can agree that we all have physical problems during life, a lot of them, but not all go to hospital for months or years of operation, but we all have soul problems and psychiatric problems, but as I said in the beginning, everyday therapists will help, our friends, our mates, and so, but some of us have a little bit more and have to have more professional help. Kao što sam rekao, za tjelesna oboljenja također, to je stvar stava koji vlada u javnosti o tome. Mi i naravno i naše tjelesno zdravlje, taj tjelesni aspekt zdravlja oscilira iz dana u dan. Nekad se osjećamo bolje ili gore, ali ne znači to da smo kad nam je loše da ćemo cijelo vrijeme, sad čitav život provesti u bolnici ili da nam treba hiruška njega. Dođete, obavite što treba, taj dio tretmana i dalje nastavljate sa životom. I ovo s čim je počeo danas odgovaranje na vaše pitanje, svakodnevni izazovi nekad zahtijevaju neku vrstu svakodnevne terapije. Razgovor s prijateljima. Svaki dan nekad je dovoljan. To znači biti ljudsko biće. But there I would say that organizations like Phoenix and RSMO is very important, because often when you get sick you come out of the society, you are not a productive part and you feel less good about yourself, maybe you lose friends.
Postojanje organizacija kao što su RSMH i kao što je Feniks je od iznimne važnosti jer vrlo često kod ovih oboljenja ljudi postaju socijalno izolovani, socijalno isključeni. Često izgube prijatelje. Dakle, ovo je prilika da na neki način to kompenziraju. Yeah, and you lose your social rules as a colleague, as a friend, family members. Često maybe. ljudi izgube određene društvene uloge koje imaju. Da li su se ranije identifikovali kao nečiji kolege, nekad kao nečiji prijatelji, nekad uslijed bolesti neko zastrani od toga ili izgubi dugogodišnje kontakte, nekad čak se pokvare i odnosi unutar porodica zbog toga. So often afterwards you have to build up your self-esteem and your self-worth again. I sve to onda dovodi u potrebu, u prepoznavanje potrebe da se iznova izgradi jedno samopoštovanje i samopouzdanje. Da, evo i za kraj želim vas da nam ne budete samo kao prevodilac ovdje, već i kao član stručnog odbora udruženja Feniks što jeste. Koliki je značaj ove vrste saradnje? Šta je to što Feniks može dobiti i kroz ovaj projekat, ali i kroz saradnju sa ovako bitnim organizacijama, posebno uzevši u obzir činjenicu da se u Bosni i Hercegovini zadnjih godina malo pomalo, ali sve više čini se govori o problemima mentalnog zdravlja i potrebi traženja pomoći. Tako je, potpuno ste u pravu, ali moram reći da je to na neki način prati i određene globalne trendove. Prepoznaje se neko određeno povećanje incidencije određenih poremećaja, određenih kriza, nekad su one razvojne, prolazne, ali Udruženje Feniks postoji već 18 godina i za nas je ovo izuzetno bitan dio naše međunarodne saradnje koju imamo i na drugim nekim poljima. Međutim, ono što je nekako u prvom planu u našoj saradnji sa organizacijom RSMH i zahvaljujući financijskoj podršci MyRighta jeste da ovdje nekako naglasak stavljamo na duševne poremećaje kao onesposobljenje. Prema UN-ovoj konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2010. 4 godine nakon njenog donošenja, duševna oboljenja su prepoznata kao oblik invaliditeta. I to je ono na čemu mi nastojimo da gradimo našu zajedničku poziciju i saradnju, ali vrlo često smo evo i do sad bili u prilici u ovoj godini dana i kroz saradnju sa RSMH da vidimo da uprkos izuzetno različitim kontekstima, da samo pomislimo na financijske mogućnosti koje postoje u Švedskoj i u Bosni i Hercegovini, zaista postoje velike sličnosti i mislim da mi neće zamjeriti da i zaista jesu to naglašavali ovaj put, da oni imaju priliku da nauče neke stvari od nas koje smo mi stekli kroz neko naše iskustvo koje je nekad bilo i podrazumijevalo i neka spontana lutanja ili ad hoc rješenja u našem pristupu stvarnosti koje je bilo diktirano često suočavanjem sa ratnim i poslijeratnim izazovima u mentalnom zdravlju, ali za nas svakako jedna značajna prilika da se mi kao Feniks institucionalno ojačamo u vrlo bliskom do sada i nadam se u buduće partnerstvu sa organizacijom RSMH. Evo ja vam najiskrenije želim uspješan nastavak saradnje i uspješnu nastavak realizacije projekta i hvala vam što ste bili gosti Otvorenog radija. Poštovani slušaoci, dakle slušali ste o udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla. Oni u partnerstvu sa organizacijom RSMH i uz financijsku pomoć MyRighta BiH realizuju 4-godišnji projekat organizaciono i institucionalno jačanje Feniksa sa razvojem mehanizama održivosti. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.